On sebut jengma ya keri Brazil haka jingla kai round of 16 persya ke Norway haka pormen ta kamit siteng senya. Nama na keleng jong rapinha moving jar jongka pat Lukas dikuta kumurang lekai midfielder jongka kinom mimadan Satya haka jingla kai minta kamit persya ke Norway. Namar om day baki susha weng naka squad day naga daw kabaki lamat iging saw namar rapinha lamat iging saw persya iging lekai group stage persya ke Haiti. Kedua Lukas Peruta lomad iging saw hajing lekai round of 32 persya ia ke Japan. Nak ni kedau bagi girang lekai kinum somla ban madan. Ka Brazil kam day ban kinsting juga Norway. Dada ka kinsting Norway klampep baka Norway kan tep gol tim bapilatip. Kadon girang lekai bakan sa jongka Erling Haaland dada ki defend jongka Brazil tu ilek sting kinsting klampep baka Norway kan tep gol persya ia ke Brazil. Mereka Brazil lu kahap ni lekai bah kena makalak ban pendim ia ke Rio Erling Haaland berikan Norway kembali relatif balada argut ini kira lekai kim lekai nomor ke Brazil kadang down bun kira lekai jongka bagian side kumu Vinicius Junior bat unjuk kubor pasang kenjet Unimar ulak ban mimeran haji lekai Henry ulak ban tip uni lekai daka fast 11 dan yang long stop step player dan yang lekai nadu sedang kejing lekai ada bukut kejing lekai dan yang lekai tang half time second time punta minum la bantip Henry nak keleng jongko Brazil kalau orang Neymar ini lekai sakit kejing lekai datang kini kena lengkot nampak arut kini kirang lekai Raphinha bat Lukas Petuta de hatu ki sepum no arut kini kirang lekai kim samla ban mimeran hatu ke Brazil kalau ane ban pendim ia ke Rio Erling Haaland kepada ke Norway dalam arut kini kirang lekai jongko Brazil kita keding Raphinha bat Lukas Petuta datang kini kena lengkot dengan tepat kita kepada teman yang bahas subscribe ke channel ke channel ke Batam Majonga. Apin ai kemudian ke para kesi kublish bonet.